Tout de suite, Info en Chiluba. Bena kongo itabai moyi chikontri jiba chamani kukumbana chanene kuiba kula iturban longlela moyamlo wale lutu ibanga bokun jadikile biaka na bwase jituko ja jikumini disambombo jangondo kumpala ja chilimu jonsu kudibri dibikala basekelela lufu lwa wetu Laurent Désiré Kabila yeya uvumikala muno mshindu wa kwenza mujimu munena munda mwaritongo ya Kongo wa mungalata ni kubangila mu chikondwe cha chidichu kubangila mu matuku jikumi na sambombo angondo kumpala chidimu cha binene bibiji ni chimwa to nukudi tuku jalelo eje kukumbaja bijimu makumi abdini bitanu bulubulu bya kacha wa muno mshindo wa kushiangana ni buloba yeya Laurent Désiré Kabila uvumikala mushipa mubilo bienda bya mujimu bikala bisanga nyibwa kuluseka lo commune wa Ngaliema babikila se Palais de Marbre nanko bien swebi ye yenubama ici uvamwikala umwa uvamwikala munanga jitunga da Kongo mungalata uvamwikala mbila bantu bwa kwikala mubobu mwe ni nanga kumona mshindo wa kubenga kupangila jitunga da Kongo wa mungalata bwa kwikala no chintu chimwa ni kumona mshindo wa kwenza bwa se jitunga ja Kongo jumona mwakuya kumpala nitubwela kuluseka lokavulambeji wabukalenga bwa ditunga mamu Judith Suminwa Tuluka uvamwikala muno mshindo wa kusangisha bantu aba kubakuiji babene mjimu bavubikala kubilo bienda bya mjimu bivumwikala umwana mshindo wa kuyikilangana nabo pamwanda ujubikala babikila se smig nango smig eu mjifutu jisombela bikani lupetu lusombela bikala bakumbajila bena mjimu pa lupetu lujubikala ngana nalo nango mbilonde shela no baja dika bwase ko chilimu bishala kuva kuikala bafuta bantu aba bikala no lusa lupetu lufulikala lukesa kadile lwe umba kushadi kalbia kana bwase kumesa mwepel avobikala basomba bajadi kibwase niba muna mwakwenza bwa kukumbaja makumi abijunumwa ninka mitano ya mfalanga ya mwana wa mwene Kongo nanko balombi bwase VPM udumikala utangila mianda ya mishinga anyi mianda ya mabanji ni udumikala utangila chukumambila wabukalenga bwa ditunga bobu badi mwakwenza bwa kumuna mshindo wakutangalaja anyi men udumikala utangila mianda ya mujimu bwa munda mwaditunga ya Kongo wa mungalata kibari mwakwenza bwa kumuna mshindo wakutangalaja mine mianda hii bwa imona mshindo wakwenda biakan kumyanda ya munda mwaditunga nitunshadi kila biaka na bwase nsangilu munena uvuncha kuikala kwa kubwela kuluseka lwa katangwa maji lolo mu chimenga cha Lubumbashi uvuncha kusangisha bena kuluseka lwa Zambi ni Beneditunga ya Kongo wa mungalata kavulamberi chindondi ni menuri mikalo tangila mianda ya munda mwaditunga Jacquemain Shabani luko wa mshindo wa kufika ko chipalu cha lwano makelau vumikala mwana mshindo wa kwikala mwakijila mwanda munena ngakumona mshindo wa kubwela mu masamba kanya amusango ajikumene muinayi adincha kumona mshindo wa kusangisha bena ditunga da Kongo mongalata ni bena ditunga da Zambi bwa kutangila bwa kwefuka mianda kabu yumika litamba kufila bwa kumbwa kuluseka lwa kasumbalesa ni kumona mshindo wa kufika kuluseka lwa Lubumbashi ngakumina miande yi bajadi kutoka bwase ni bamuna mshindo wa kwik babatu ilanga mitu kujiba manyi bafiluka bobo aba bavo balombola ku general Jean Bae Longandi yeya kuvumuna mshindo kutayana nanku Jacquemain Shabani uvumikala mwakijila ni ngoma ni biondo kuchipalu cha ndekeko kuvabikala bamuna mshindo kufika kudibanena ni bantu bakwa bonso ba shilangana mumianda ya jasulula jaditunga tunjadi kilebia kana bwase niluba jadika sekulu sekalo mitende kuvwa kuikala pilon umwa wa Ludumu kwa tanshinga ya nzembo idiwa bigila se haute tension ivumikala mimona mshindo wa kwikala ba iluisha kujimbu minena nayi ivumikala mipatula mitu na kubilonde shela ye ya men John Banza Lunda mupesha makokeshi kuli mfumu wadi tunga Felix Antoine Tseke Chilombo bwa kwikala kulondo sholola miji mukabu ya jasula jadi tunga na kumani kwikala mufika kuluseka lwa munga fula batangidi ni bantu bavula ibavumikala muno mshindo wa kwenda nabo bwa seba muna mkwenza
bwase njile anyi pilone u urumikala wambula nshinga ya nzembu irimikala ifumina kuluseka lwa yinga ilo muchimenga cha Kinshasa bavako kuji DG wa SNEL bavuku kujua mianda ya ressources hydrauliques ni wa office des routes bonso wafika lusekeku anubu wakukwata muki ya wakumanyese nchinchi chikengel ba technicien bamanyi bapiluka bavuka bidikoko anubu wakwenza bwase monso lumikana mkengedi bwa baluisha lubuwel nanku byamu bya mujimu bitula bifuwa bikabika la mwaberu anubu wakumona mshindo wakwenza bwase pilone ikaimona mshindo wakukuluka nasha benji minkoloji benji bionsu bikala bikengedi bwa kujibikila lubuwa anubwase lubuwelu kalumunu mshindo wakutanta nash mumianda ya nsombero mulengo abantu nitumona mshindo wakono sharikila byaka na bwase bafabikala bamuna mshindo wakwenza lwendu kuluseka lwa Tanzania lolwelu nduvulushadika byaka na bwase bibi kengela kumanyese mvita ilimikala mitwela kukadi bidimu bivulavulayi kuliditunga ja Rwanda na nkubi kengela se aba bena chimwanyi badi bamuna mwakuyekwela kabwendela kuluseka lwa Tanzania mbavulavulayi kibwaluka imamu Eva Bazaiba uvumuye kulusekelo lwa kumona mshindu wa kumona bobwaba nganku mumana kwikala mufika kuluseka lwa Yanukusu ku Kigoma kuluseka mu lwa Tanzania mungambi pa kilometre mito kulukama nanku niko kuluseka lwa chef lieu wa Kigoma bamu mshindu wa kutangela bantu aba mbatwa ku binuno milio makumanda mkulu ni sambombu ni kama chitema jikumi ni mwanda mkulu ya bena kongo bajukikulu sekeko bana bategeta mbato ku milio makumi atanu bena chimwanyi bari kwela kabwendela nanku bashadi kupato kabwase kokweku kudibikala bafika wabashadi kidi mamu Eva Bazaiba ni musumbu wa bena kongo bayi nabo babo mfushi bwase mfumu wadi tunga Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kena munu pomo inasha uruwenza mosu mkena mwakwenza anu bwase numwana mshindu wakupeta jambo luishi karibu wakuluseka lwa Burundi anu bwakumona bwa bena chimwanya aba bari kuluni lusekelo kaba vupabu babarekela chana na nasha kuluseka lwa Bujumbura bavabika la bafika ujimutumibwa uvumwikala mwenda bwakumona mshindu wakubapesha ku bikesa bivuipenda mbato ajila byambuka lengo aditunga na ku Jeni Kande Kabasele uvumwikala muno mshindu wafikurusekeku wapeshi kubama mu bilamba kubapesha bintu bishishilanga na bivumwikala mwenda nabi anubwase bamuna ku mshindu wakuvala ndo bashadika ni yeye ujimu kisumbu chidubikala benza kudi Barnabe Mwakadi urimwikala ujinga anu bwakwenza bwase kwela mfumu waditunga Felix Antoine Tshisekedi Chilombo nyama kumikolo bwa mshindu liwenza bwase ditalala jikala ko ni bana bamwene kongo bonso likala basanga nyibwa myaba mishila shilangana kabika batamba kwikala mujikenga nasha bumujibaya baye kwela kabwendela nako bafwana balon kubasamba ni bintu bishila shilana bivo baye nabi kudi Jeni Kanda anu bwase bamuna mshindu wakupeta pa buchashima na shamu jubikala baye kula ni mvit mikol idibikala batwela kudiditunga ja Rwanda jikala kuluseka lwa est bavul kabayiba nomai bavula kabayibaja bikala mulutatu ni banyema kananga mbilu bwalu bwase bingoma bidibikala bijila butuku ni munyu kalimu myanda ya biluilu mtunshadi kala byaka na bwase tatu Eliezer Tambwe Posh yeya uvumwikala mumona mshindo kuye kumonangana ni nguvena ki Daniel Bumba Lubaki mwanda munene uvubaye bwakumuna nenda uvuwa kwenza mayuki yambo akutangila kumanyase mchini chichikala chipitakana munyingo bwa myanda ya ba mujika ngondo baribikala mulutatu bwalu bwase kudi mpangu yabu miko wabu idibubikala banyenga anyi kaichi yabu nasha byonso ebili bikengera bwakumuna mshindo wakwenza monsu mwakwenza bwase bamuna mwakwenza bena kuluseka lwa Eliezer Tambwe Poshi hamwani ben kusekala Daniel Bumba Lubaki bajisuika bakumuna mshindo wa kupingaja bashikumbata mumanema abu mujobika la bikengela ni benza mujimwewu chanza bwase byonsu biyakumpala bwachini bwalu bwase no bashadika ni bobwaba mbantu of bikala baluila ditunga da konga mungalata kukaji kwenza matuku mavula nako byonsu nguvena wa ville province wa Kinshasa Daniel Bumba Lubaki uvamwikala ni disa ankadipita bunena bwa mushindu vubikala bamwendela bwenyi kuji Eliezer Tambwe bwa kumusangisha mumuji mumunena ujimwikala wenza wase bashikumbata bamuna habu mushindu wa kupeta mweyelo
ni Lucas Alonso tuimana kuliseka lo Ituri bwa kushadikila bana ba mwene kongo bonso bwase nuruba manya ni kuluseke kuku kadi kwenza matu kumavulu ajubika lebe lambila bwase aba bonso bajibika la bambula bingoma bamuna makubi pingaji na kwa tutula mukana hapa bingoma bito konkaminai ni masashabi mbamuna mshindo wakulo kubifingaja kuji abavubika la bambula bingoma babwela mwitu bena mu territoire wa jugu na kubyonso ebi mba kunishadikila bwase kukaji kwenza ngondu itanu mijima idibika la bele lubila kulichipwita muna mfwanka Daniel Uyewa uri mwikala wamba mbwase aba bonso bamuna mwakupingana bamuna mwakubala mabyakana bwachini bwalu bwase ntatu ni makenga idibika la bakeba hambiri pa bana bamwene kongo kayena myakana nasha kibwalu kai byonso babya patro patoka kuji Jean Marie nga jole yeye ufumwikala muno mshindo kubileja bwase aba bonso babikala babwele mwitu mbamana kubomvuja se badincha kupatuka na ku gouverneur militaire wa Ituri yeye penda keno la tulu butukuni munya wajing mshindo kuleja bene lununku ni bako bonso bwase muja matukujiku minanayi ngondu kuruseka lwabunya byonso ebi bibikala bitano byakana bwalubwa honorable Daniel Uyewa ulimwikala wele lubila butukuni munya anu bwase bantu aba bamuna mshindo wakupatuka mwitu mvubikala babutam kadi kuruseka lwa Kasai Central tunjadi kile byakana bwase sénateur Jean Tshisekedi Kabasele uvumwikala muna penda mshindo wa kuya kutangila shit mbombo momuni nchibile chinena chakulusekeku chichika tisanganyebo mkomine wanganza nkukananga malanji wanshinga kumanya byakana bwase nchinyi chichika chipita munyingo kubanga kushikisha mujimweyi ni kufila mijilo kuruseka lwakananga naku yeye musungula wa IDPS keno la tulu butukuni munya uvumana kufika wadi tangiji nendabichi ni kusanga na bwase kujimyanda mikes ilimika lipangisha bwase mijimweyi imuna mwakuya kumpala na kuyonsu wabala ibwase namuna hakala imwa kufika na mchimenga cha Kinshasa na fikisha myanda yonsu kuji ba nena ba bukalenga mwanda muko wabu uvumuye muka musoko ka nkonko kokweko wabambiri bonso bwase nudima muna mijibu minene ituribenza ni mfumu wadi tunga Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ujumuikala njishinga dia seneno bonso numona makwikala panyi mapenda bwase ditunga da Kongo mungalata jumona makwebyakana wambiri bamamu ni bata dofukulu sekelu bwase ujini mwanda ujinawu wakumona mshindo kwikala kubapesha kukantu kubyanza kesa kadi mwakwikala kabambulisha butukuni munya wakumona makula mabu byota byapu Mumianda ya bukola bwa mubiji nitunumanisha byakana bwase bamamu bakari kabachiba kumbana mwakulela bavobika la habo badisangisha twanji kubalonda nchini chivubu bama bala mwabe bwa chibindu chijiba bikulani rezo wa bamamu bakadi mumenopozi bamamu bali mumenopozi mushundu kayi ujibu wakusomba bamamu bali mumenopozi bali batata bikola kubalukayi mwane kwa bakaji Uvumuya matunga menyi waikalonga wa menopoza bamama aluye walukumone ni ketu bena Afrika bamama batatabikola ni menopoza watu kebetu kumanga menopoza watu peshimu belu kwa nitubwela mu rezo ya menopoza wa bamamu atuleja bituleja mshindu kai bituru mwakuvivre bituru mwakuja bata kubatunenda kakumbelu bamanye bipa ni pajimuka janimika la ni mubulu momu ni ukati mu menopause aja banga ni 45 ans menopause aja banga ni 25 ans wako abara bako jikabe na bagenda mwaji wa 25 ans a partir wa menopause Jituku jalelo eji njidubikala basekelela lufu lwa Laurent Désiré Kabila ni bavule bikala bamufuluka bwamyanda kabu ivuimwikala mwenza anobwa sedi tunga Kongo mungalata jimona mwakuye kumpala kibwaluka yi mamu Lydia impole iyolo udumwikala wakula ushadike byakana bwase muji mumunena uvubika la benza kuji Laurent Désiré Kabila kavuwa chana na wachini bwalbwa uvulomba jinanga buwetu ningenzelo wa muji mulenga ni nanga ufuni bwanda uvuwe wamba bwase katuene mwakupangila ditunga dia Kongo nasha bwalu ditunga edi nje dituteka kakwena ditunga dikwabu dituli mwakwenasha na kumubina byonso ebi kibwalu kai butukunu munya ujumuikala utata kadi mukalenga gi bao bamo yeya ngumo wa IDPS
openda mwakula anu bya mushindu mwepel udu jadi kapato kwamba bwase bukitu buvubikala nabu kuji Laurent Désiré Kabila lelo wakumbaji bijimu makumi satumajima akabamba kacha wa mno mshindu wa kushiyangana ni buloba bijimu makumi abiri ni bitanu biji kacha wa mno mshindu wa kushiyangana ni buloba bijimu makumi abiri bitanu ebi bijimu bivula bikaji muntu mukola ni kadiyeya uvumikala mwenji wa mujimu wakalanda musenga ni munangi wa jitunga ni bena jitunga kibwaluka yuvu ambase ne jamais trahir le Congo. Anu bwa jina litukweji nitunjali klebiaka na sekulu seka lwa Lubumbashi mkatangwa maji bafobika la baseka la jina jifukweji bikola mena kudi bafobika la bwa chini bwa lubwase bivwaji tuku ja chifulukilu cha miji mumine na ifu benza kudi Désiré Laurent Désiré Kabila nanku Kali Mbuyi umwa waku aba bena myanda ya chijiji urumwika lushari kapatoka wamba bwase byonsu bivuyimikala mwenza bivwa mbintu bikengela se bana bamwene kongo bonso bamuna mwakwikala balonda luhonda lwa Laurent Désiré Kabila luvuyinal lwa jinanga dia ditunga kunanga muntu neba ni kumanye nchinchi uchikala chenza bwa chini bwalu bwanu bamanya ni mbya mushindu mwa bivubunabi kuji Patrice Emery Lumumba yeya uvomwikala kabiripenda munanga jitunga bikola mena na komubyonso emi Kalimbu yi wajadi ke bana bamwene kongo bwase tetu bonso tuikala chintu chimwa mbwadi tunga dimona mwakuye kumpala ni cha mushinga chidi cha kuikala panyima pa Félix Antoine Tshisekedi Chilombo mwene bukitu mukwabu udumwikala ujinga bwase jitunga jenda kaba munu mushindu wakujinyanga kudi bantu bakwa bunasha bidibi kengela bantu bonso bikala panyima penda bwase tuye lumwa bumona mwakucha Lukasa bwalubwa Lufonda lujibuna lukudimo mai wakanyinda kalwena lwabana batekata nasha ndo abantu bikala bamanyese jitungeji katwena mwakujilekela to njetu ja ku wetu munderji lumwelu kulu ngashikishina byonso bimfumu longolwela muyamulo lwalelo sendo wa muntu kafikira betu bankambwa anuel bonso lufemba ni kumpala kwa mimi kunushia mubyanzi bya nikisulu ni ngela chidi muchilenga kuji Joseph Kapalu pamoja na Angelique Kapalu ni Mbuyi Antoine sendo wetu ikala nenu nshale byakana. Tout de suite, info en Lingala. Esengo koyeba ete bozali bayiki na poko lelo po kolanda basango na biso lokota la Lingala tofungola sango na biso sengeli boyeba te lelo mokolo moye babotama ekolo Congo démocratique bakundolaka mokolo moko ya biso zalaka toloba ete mokambi ya isato ya ekolo ya biso Congo démocratique Laurent Désiré Kabila ona babomaka ye penza obilo ya ye lelo loye kokisi bongo mibu tuku mibale na mitano uto atikaki biso ezali mokolo ya bukani si elombe oyo azalaki oyo penza amipesaki po na oyo etali bongo ekolo ya Congo démocratique na kotalisaka ete azingaki penza na makanisi ete bapaya baya babongo kokamba ekolo Congo démocratique te na makanisi tango nyonso azalaki na ngopo ya kotelemela ezaleli ebe esengeli penza babotama ekolo Congo démocratique bazali kobosa na ete tango nyonso tokanisaka ye na mokolo moye yango wana penza na maloba yo azalaki nango tango nyonso kosenga na babotama ekolo Congo démocratique ba babongo kobalola kopesa penza ekolo na bango mokongo te o bali bongo na lopoto ne jamais trahir le Congo asengaki penza bongo yango tango nyonso esengeli bate babotama ekolo Congo démocratique bako Bosanaka Laurent Désiré Kabila soko mokete totiki sango ena toke na sango ya ngambo ya ministre mokonzi pona koyebisa na bino te ministre mokonzi mama Judith Suminwa akambaki lobilo leki likita elongo na balobeli basali pona o etali bongo lifuti ya basali wa bengi bongo smig o ezalaki bongo na milioni zomi na minei na kama mitano tope 14500 francs congolais o ekomi lelo na milioni tukumi bale na moko na kama mitano tope 21500 na yango penza ministre mokonzi azalaki na masolo na balobeli basali tope ba intersyndical national ya misala ya leta elongo na baninga babango zomi na mibale bazalaki penza oboso ya ministre po ya kotalisa lolenge maso mazali
maso matambola ki mobu moleki boye bate na wetali bongo smig ya sika bango penza bazalaki elongo ongambo esusu zalaki bongo batalisi bilongi ya bakambi ya bakopani ba leta bango pe bazomaki okati ya likitalina ongambo ya ministre mokonzi mama Judith Suminwa atalisaki ete atelemi penza na likambo liena koloba ete mosala moye ekosalema to batesmig ekosalema penza ekotelema na nzela te ekolanda mapenza kino na suka esenge boye bato kati likitalina ministre atali mambi makita ministre atali bongo basali baleta ministre atali portefeuille pe ministre atali bongo molobeli ya mbula matari Patrick Muya ya Katembo yepe azalaki okati ya likitalina ke ngambo esusu esenge bobate akomaki mokolo mwa mosala misato engumba Lubumbashi molandi wa ministre atali mambi ya mondele mboka Jacquemaine Chabani po ya kozoma olikitali ya mbala zomi na minei na matali bongo bokengi RDCP ekolo Zambi likitali bandaki uto omia zomi na misato pe kosuka mokolo malelo boye bate ezali kosalema na bafaza ibale oyo ya yambo komema penza na bato mayele kotambwisama na général baelonga di mokambi ya bilo ya molandi ya ministre ya ngambo ya RDCP ngambo ekolo Zambi na makambo azali bongo secrétaire permanent libakulina honorable Serge Oanja moko penza moke moponami ya kati ya lisanga politique UDPS Lubumbashi akumisaki likanisi ya bosangisi penza ebikeli ya baimboka ya okatanga pambate na kosala penza makambo masoma na ekoluka ete babotama ya ngambo na babongo penza kobika malamu yango penza kumisaki na makanisi pote likitali na masoloma na ma babongo penza kosalema ekoma litumba mingi na babotama bazwami ongambo ena toke na sango ya botongi sengeli boye bate emoniseli ya tata mokonzi ekolo ezali ya tombwa na pe ya botongi etongeli ya sika okati ya mabele ma ekolo Congo démocratique sengeli boye bate mikolo miutko le kato bate omiai bale sanza zomi ya mobu moleki ministre atali botongi John Banzalunda o musala moye ya bolandeli penza akitaki omonga fula po ya kopesa mbela ya bobandi misala olombango po ya kobatela penza nzila ya haute tension ya Inga Kinshasa o ezalaki kotungi samana mabulu manene elongo azalaki elongo na moninga ya ye ministre atali lotiliki pe mai pe DG ya SNEL lelolo ye akomaki penza akomaki kuna po ya kotala lolengi misala mipusani mitamboli penza na lombango mingi penza po na koluka ete makama me balingaki penza kosalema ongambo mana makosalema lisusu te atalisaki yango penza pamba te bango bayokaki penza mbela pe basalaki maso mpo ya koluka te kopusa misala maso matambola malamu lolenge penza amesala kovanda okati ya bilote kotambola ata kosalite putulu toloba ete yazalaki kokita kotika bilo ya ye malili po ya kolandela penza misala miso mitambola malamu pote babotama ya ngambo na makama mandenge na ndenge masale mateo zali kosalema onzila ya mai mbela ya babotama ya ngambo na ekomaki boye ezali koloba biso misala mipe biyano bipesami na lombango toke na sango etali bongo ebikeli ya bato sengele boye batembula matari ya ekolo Congo démocratique emaki lisungi na babotama ya ekolo Congo démocratique oleka penza milioni tuku libwa na babotama bakima bitumba o Tanzanie o Yarubusu o Kigoma o ezali bongo na bakilometre kama yoko ya mboka mokonzi Kigoma onzila ya ministre atali bongo ebikeli ya bato maman Eve Bazaiba akitaki o camp Nyanunguzu azwaki penza tango ya kosolola penza na baimbo kabe bazwami pena o HCR Tanzanie ministre Eve Bazaiba akutanaki na bango bazalaki penza na esengo komona ete bango penza bazali ya kosundola mate mama Eve Bazaiba atelisaki bango te bazili penza bango moko te bazali elongo na motema wana ezali penza sango ye tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi atindelaki bango koloba ete bango penza bazali bango moko te bakayamba ndenge na ndenge bakitaki penza kuna kotala bango penza bango ngambo ya bango batondisamaki na esengo bazali kokanisa te bazali bango moko kasi bazali bango moko te kotala ete kolo Congo démocratique
mobimba elongo ko bandana tata mokonzo ekolo mbula matari oyo ezali kokamba mama Judith Suminwa bango penza bazali elongo la bango komemela bango lisungi toko bakaka na oyo etali bongo ebikeli ya bato sikatoke ngambo ya Burundi epa ikani babotama ya ekolo Congo démocratique ba kima bitumba o Burundi bango pe lisusu bazwaki esengo mitema ya bango koloba ete babeli kozongisa la bango lisusu elikia elongo pambate na nzila ya mwana mboka Génie nde elongo na fondation ya yeba ya fondation na yo ekambemaka na mwana mboka Barnabé Mwakadi bakitaki au Burundi mansompo ya koyanola mbela ya tata mokonzi ya ekolo ya sengaki penza komema lisungi na babotama ya biso ya bakima bitumba ngambo na ngambo yambo ya bopesi biloko bemelaki bango Génie Kande akutanaki bongo na ntoma ya ekolo Congo démocratique au Burundi tokundela bino temelaki bango biloko bya bolei bamino bilamba pe biloko bya ndenge na ndenge osika bango bazalaki penza batondisamaki na esengo bilamba ya kolata bayebaki kolongola penza mawa pe loboko na litama komona ete bango bazali penza ya kosundola mate batalisaki penza esengo komona ete babotama ekolo Congo démocratique besika bakomela bakoma na esengo te bakoma na pasi okolandisama na bitumba oyo ekolo Rwanda elongo na ba FAFC M23 oyo penza balukela ekolo ya botambwisi enguma mokonzi Kinshasa elongo na mokambi na yango na masopo na kotali bongo ebikeli ya basoda ba babunda kala ngambo ya mokambi ngwa mokonzi Kinshasa atalisi te litomba ya mwango moye boyebi bokizali penza ya bokengi ya kopesa lokumu na bae penza babunda kala na kokanisa penza na likanisi ya ministre délégué Eliezer Etambwe abakisaki na balaki te ezali na mbisa bazali pobundisa penza pona kolukata na bisika bia ndenge na ndenge ya koviko bongisela bango kotongela bango atako bisika bya botongezali bisika mususu be bitongama te ekobongisa mapona bango pote babika malamu esengeli na bango kopesa bango lokumu tango bazali na bomo epamba te basala mingi babunda penza mpo ya ekolo ya biso ye penza atondisamaki na esengo na masolo me bazalaki nango elongo na ministre délégué Eliezer Tambwe tiki sango ena tokeyo ngambo ya Ituri epa ikani mandoki koleka kama minei na ba masasi mapesa makina na pete nyonso na mapinga ma FRDC epa ikani batomboki bakala ya territoire ya Djugu bongo penza baibaki bongo kotika mandoki mabango kolandisa na molulu oyo mozali kokoba mesali bongo sanza mitano uto mokeli mobeko Daniel Uyewa elongo na lipingala ye babandaki bongo penza kobwaka mbela tango iso boye batesango ena epesamaki na molobeli ya kala ya batomboki Jean-Marie Ngajole oboso ba mokambi ya etuka ya Ituri bakambi ba bokengi pe ya etuka ena molulu mango moselemaki pa ikani bayebaki kozongisa penza mandoki na pete bayebaki pe kokumisa molulu to misala ya mokeli mobeko Daniel Uyewa oyo azali kobundisa penza kosala monso pote kimia babongo kozonga o Ituri Jean-Marie Ngajole asengaki penza kolamusa penza ba bokasi bwa kopesa penza mateya kolandelama osali kolandelama na ba ebanso yo ba yebaki bongo kondima kopesa mandoki kozongisa penza mandoki na pete pe koyeba kolandela bango pote ba yeba kobika lokola bato banso kotika makambo mabe pe ba kozongela lisusu ezaleli ena te tokeyo tuka ya Kasai Central pa ikani sénateur les gens Tshisekedi Kabasele azomaki oduga ya Mbombo o commune ya Nganzo okananga po ya kotala lolenge misala mizali ko salema moko ya UDPS kitaki poso ya pona koyeba penza misala ya botongi duga ena lolenge kani ezali ko salema ele kwa komaki kuna amonaki bongo mikakatana mizali ko salema soko penza basali lombango te pambate botosi basali na lombango te na botosi ntango te ekomema penza makama ya ndenge na ndenge abalaki te obomemi akomema lapolo ena ombula matari eleko akonyata mabele maye oyenguma mokonzi Kinshasa tokundola bino te sénateur les gens Tshisekedi ayebaki bongo lisusu na kokita penda o mboka konko po ya kokoba omusala maye eleko bazali bongo na loyi kokita kokuta na penza na baebanso bapesaka ye motema to baponaka ye kwa zalelo
bongo senatele asololaki na bango atalisaki bango lolenge kani bakoki koza kobika malamu pe asengaki na bango bonso bazala na sima ya makanisi na sima ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi o azali bongo pona ebikeli ya babotama ya ekolo Congo démocratique. Totiki sango ena toke na sango etali bongo bokolongono bwanzote sengwe bateli sangala ya basi balobelaka matali bongo bosukisi mabota tope menopause lopoto o ekambe maka na docteur Bijou Moembo basangisaki ba mama po ya kotalisa bango lolenge kani likamali na tope likambo ya menopause ekomelaka bato ba mama tango bazali nano elenge toke na musika te tolanda na yaki pona landa makambo oyo réseau ya ménopause bamama ménopause po ndenge tozosouffrir na ménopause ntango nayoki mbela wana po na likambo ya ménopause ya bamama napusani mpe mpo nayoka po bapasi ya ménopause wana mpe nga nayokaka yango yango wana baexplike biso ndenge ya kovivre po tozala mwa bien par après balaki biso ke baotindela biso bamwa kisi oyo ekosunga biso bakonseye biso ndenge ya kovanda na ndenge menopause ozosala biso vraiment eza occasion ke biso mpe tomeka kosunga bango po ede bango tomeka mpe kolendisa bango epuis na bagene na biso mpe oyo bazoya bakoma na periode wana ekuta explike bango ndenge bayoka ndenge kozala mpe ndenge ezali po basekrakase te bamona vraiment grave. lelo ekokisi mibu tuku mibale na mitano epai kani babotama ekolo Congo démocratique bisika biso bizomi bango bazali kokanisa etumba eye Laurent Désiré Kabila oya salaki na yango toke na mosika te tolanda maman Lydia Impolé pe mwana mboka Gibao eboma bango batalisaki tolanda. Président Laurent Désiré Kabila abandaki ne jamais trahir le Congo. Nzambe a tindeli biso président Félix Antoine Tshisekedi a dénoncé Rwanda oyo bato mususu bakangaki munoko. Mais président Félix a bimisi yango boye pona a sauver mboka na biso. Na monde entier bamoni. Donc Rwanda andimi kosigna. Donc ayebi yemoko a reconnaître wingande na bundisaka Congo. Et puis na kati accord wana lobinini c'est le fait. Donc ce qui veut dire que balobi bitumbe sengeli esila. Biso tozana kondima ke communauté internationale. Le président Trump, nous croyons à sa médiation que Kimia et Kokote la biso na mboka. Kakande tozo célébrer mémoire ya Laurent Désiré Kabila lepe tozo célébrer victoire pe Kimia na mboka na biso po yangonde tolingi. Laurent Désiré Kabila azalaki lumumiste tope partisan ya héros national Patrice Lumumba oyo babomaki na 1961. Tango babomi Laurent Désiré Kabila azalaki elenge enseignement monene na koreteni na Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila azali moto ayaki na idéologie ya Lumumba, idéologie nationaliste to ya kolinga mboka. Ya mibale Laurent Désiré Kabila azali kolinga oyo babengaki ne jamais trahir le Congo. À moins qu'il difficulté, voilà un peu na mokuse autogo retenu sur vie à Laurent Désiré Kabila. lolenge moko etuka ya okatanga epai kani mwana mboka Kalimbuyi asangisaki babotama ya ngambo ena mingi penza bilenge po ya kokanisa pe mokolo moye kokanisa mokolo moye pe mokolo mwa lobilo ko ya to lobatia bilombe be bastika penza ekolo ya biso Congo na liste toile nene ezali bongo Patrice Emery Lumumba pe Laurent Désiré Kabila na yango mwana mboka Kalimbuyi moko ya mwana to mbotama ya oretuka ya okatanga sangisa ki penza bayimboka bayeba kotalisaka bango penza maleka ayeba kosenga na bango bayeba bongo kozonga penza na sima kotala lisi toile lolenge kani bilombe baleba na bango babundaki po na ekolo ya biso Congo démocratique bazalaki penza na makanisi lolenge yoko koloba ete bango bazalaki kotelemela ete ekolo ya biso ekambama na bato ya bapaya te kotalisa bango penza bazala na bolingo ya ekolo ya biso Congo démocratique kosala penza maso lolenge bango bazalaki to pesaka bango penza lokumu tango iso pambate bango bakitato bakufa bongo moto likolo koloba ete bakufa na soni te na maimanso bango bazali kosala pa talisaki te asengaki na bango
bango ba kozala penza na sima ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi oyo penza azali kolanda lokolo ya bango na manso azali kosala pona bolingo ya ekolo ya biso Congo démocratique asengaki na bango ba bongo kofongola miso kopesa nzela te na munguna to kotika matoi mabango te na koyoka mayebe kosala ete bakabwana ko mabokabwani makambo oyo sengi bozali bongo kolongo bana te okati ya etuka ya bango. Bande ko batali sango etuka ya okatanga nde sukisi memonso to bongisela kibino na pokwa lelo na tiki bonga na grâce nkita ko kopesa bino basango me kasolokota la kikongo ngana bino tokutani lobiluko ya butikala.